Yumaya anlattım. Tak. В общем, калавар переварик. Опа, видео серваторием. В общем, Selam dostlar, men birgemen deyli қалайсыңдар достар? Достар, білемісіңдер 903 подписчикке жетіп ойым тастапсыңдар. В общем, бүгін кеше мен өрен қала бардым боламыз. Так. В общем, мен өрен қала баратын боламыз. Үй баратын боламыз деген ғой. Так, что там? Оно не? Чё? Хочешь битву закончим? Чё оно? Ё-моё. Я надо түсінбесмен Пойдет. Күш. Нам бұс болады. Оның бар, мереке бар, сұрап қайту. Чё? Ё-моё, достар. Мен ол түсінбейсіз бе? Пойдет түсінбесек ше. Ё-моё, да қалды түсініп бойын. Кешемер айтады, оны күттім. В общем, достар, өздерің көріп отырсыңдар не болып жатқанын. Чё? Омар, мынаны сен істедің бе? Ё-моё. В общем, достар, қазір мына колодец жауып болайық. Одан кейін, в общем, баратын боламыз. Тым түсінбей жатырмын мен пайди. Қазір. Чё? Ё-моё, достар, ол жақта или пайди ол ше жоқтан тұрғаннан кейін мынандай зат көрген. Мынандай үлкен зат көрген. Чё? Ё-моё. В общем, мынаған барып келу керек. Ай-бай. Эй! Аям. Ё-моё. Не бәле? Аям. Так. Кетті. Или таса ойынды барайық. Ё-моё. Қиын ғой. Асты қармау керек. Главный. Әйтпесе құлап кетуім мүмкін. Эй! Ұста. Ё-моё. Так. Білесің бе сен еле қаласың ба? Қаламын. Так. Ё-моё. Так. Ё-моё, покажу мнеақтаратарыншы жастар. Ё-моё. Чё за... В общем, достар, мен мынаны білмеймін не екенін. Мына біреу салды, явно, бірақ кім екенін. Или пайы бір хейтер ма салып кеткен сияқты ма. Пайы, достар, ол жақта қазір неді, в общем, тілім шатал сатырманандай достар көргенде. В общем, ё-моё. Енді дальше білемін, не істейміз? Сен қаласың ба сияқты? Так. Ей, жақта. Ё-моё. Ё-моё. Давай. Остров па не бәле?
Allah var adam yapma beni. Ne kızı? Yumayo. Kıyma hazır. Payıga kızındır. Oyun jinak falan hiç. Yumayo hoşum. Evet. Cüre. Tak. İkisinin de jinak falan araymış. Kaç. Ne? Ne? Umar. Ne? Ne? Alsın mı? Alsın? Ne yaptın? Hayır ben almadım ben. Vurup kalarsın daha. Çözeceğim. Ne? Kaç. Hayır. İşte. Так, dostlar. Hoşum bundan iştedir buraya. Hey. Yumma. Yapta ne var? Şurada. Bulacak varın hep duran çok muyum? Niye yumma? Sınıf niye varsa posta olacak? Uy adam koştu yiyecek. Yumma. Yeniden olacak. Kırılarak. Ona mıydı anlayacak. Hastası hiç. Yum. Vudurup duruyor ya da şimdi payı. Yum. Haydi mi yaktı da işin yok. Evet. Yum. Kurdum ve arkasında oğlum var da senin dostun yemeyiz. Benim griferim. Yumuyor ana kalayalı eklikleri yakalı. Koşup gitti. Kurdum bazosunda. Yumuyor griferi yakarım artık. Yumuyor. Tek senin bal. En son bizim babamın. Cu. Осылайша болды. Жай ғана болды. Және бұл соң емес.